Kadukan ujab pertuk ke WM haya musiang juai mar percak ke yung krekam audisi ke West Jain Hill District ke wadak hang wahadin wawan ke lockdown. Hakani ke kenti dawai biang uka we kitiar wadayo kat ni le tok kam ki wajuk dai hi unachwa wakan thup ki that ki sula ki juti ki slipper ki muna wa ki wide ne benta ki kenthai wa chendrang kena wa wehe. Ya kini kedukan dawai biang uka naduk ke citrik udi ubnai kam tada kerpat uya ki lok ki jor wa limi biang ki cagani kejuk kedukan kam juk lek ki wiwan ki pajba ki wam juk lai lek yo lai limi ki kenang yo yo ki ya ki mar wa bun jai kat kam ingat i yusuk yong ki hedor iwa biang. Kam waman katte han ladang duna ki tiar le kana wa hakisngi wa wandau pen bun cuk cuk. Ujab pertuk da pentip haro wa ki jajmar wa bu utok ki wa yahap wa yakot bor wa ki waduk ki wam yo paisa ulithin da ki was ador. Na perdi kini ki jajmar hakani ka kenti ongu wa da wanra alek da ki warap miet we ki wasoi heidor wam emsaan. Halo Pak. Nagli yung ujab pertuk wa bu dukan ini jorong ini percak kami ka office DC. Te kedukan ke warimi nadu snem arjar pau te wan ke lockdown tu de mete de kangka ar snem duna te kwa pun senya petip sepi padba wa nadu siterik yang nu benai match arjar arboso de wai biang ka ni dukan te kerpa di pi padba di customer ko ring yang na ke do sa wiernar sebet sport te sport da unya geleng-geleng yaw la ba yawa te yachem ki lok ke rim yachem customer ko rim kali yang ang chuan bo dukan gadni kami do biar nara de ba ya geleng dan du historik bunai match arjar so de wai biang ka gni dukan ko yang kamu yo bini dan mite kerpade pi siang ba yawan psia yawan rung biang segini dukan mong tangi kinong thet ki wasnya maya yang ki kwa wan ke ki kwa wan pat ke gni dukan yang ale welcome back ma tapi dia sebai pi pada wan pat pi kedukan yang kamu juang la telem tele wan psia be cikini kedukan yang free and frank boy sorop te kimar kimata kamu ju boy te ya katehi dang rabduna gitiar te dau penbiang oi kimar kimata go kwa customer oi dor warap biang hi kamu ju dai woro ciketu te doi te hi wang pi te kerpa de pi yo sia bawan na pi na du sitrik do sedang bu tiar ini te na du mestep kan ruterik nya terik da sedang udai padba ma te na kelenga ke blesbon welcome to my job store shop tetapi ya tiar gitar kamu jubo ya mensua te kamu ini ke tiar gitar na kementa gi waduk ki waca gi nong kendong gi wa yo pesa cibon te gi di marsos at tapun yo ipi tiar gitar kam gini ki t-shirt ini warap sabdor tangwa ini yale udah jendor ma kadu ye wala penuh ni customer daerah jam ke dor kejap dan itu kam gini ki tracksuit le bonjat iki tracksuit bonjat jam dor lem warap sabdor lem ente kam gini sweatshirt ini ki wa mujurap bo menswa kan ni bo gi ini warap ba quality sa ini Ramiat quality. Begini t-shirt le, ini jan yeseri mo gibran. Mag was ador. Te ini terap donador yo api. Gini di prok kurta gini daun biang lah. Kamu jubo yang mensua. Nanti di tracksuit yang kena. Ini gorap standar. Ini juga ini. Ini gorap ador ini kejak. Tang ini jendor bah. Wan sekedukan yang yo da pi kemat yo api yang kedor gawe tok mam yo tok wala mar wa kedor begini t-shirt yang kena le gini go best di sula di t-shirt bon rong bon jaki size le bon ma ini le tuam jubo mensua gini ketebo gi ma te t-shirt te TBP gi wada spa pi arteli si spa sampa arteli gini yang kena le rap sador te gapte daya ma ini te ini tadi cuti school di slipar kan ini yang kena si sepak lagi kejap dah ini kini dah mem do bon sa sepak sulia dan emi mendeluk kini tam yo ade gam te ma tadi cuti school dah kami juda ya da TBP tadi cuti dah poi biang ki bon jai kitia ma
back school bon jadi dah rabi yang on ya kata dang MWR tadi apa sih back school Tibet munakin ketai cangrang bon jadi jadi sutar well Santia kamu juga ya ini Santia